आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाव पाजरी अहानबद मरुइब पाव मणिपुर कोविड-19 नाबदगी फगलकपगी सांगचाद यांखैगी मया यौरे दिल्ली उपराज्यपाल अनिल बैजालना ngasi मालेमदा ख्वाइदगी चाउबा कोविड केयर सेंटर सतपुरगी राधा सौमी सत्संग बीजता हांगदोखरै लेबागसिदा कोविड-19 नारंबा मियोय लाखमरी लिसिंग मापन सुबना मरपुहुमदोय नाब फकीबगलोनना नाब फरकपगी सांगचाद हुमफु दशमिक तरेत यौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उन्नदुना लेबाक केमदी मालेंगे वफम के आगे मतंग पाउदम की प्रधानमंत्री ना गुरु पूर्णिमा थौरंग मई लेनेनसु लेबाक असिग मियाम दे याइफ पाउजल पीरी अमसुंग असम दा मफम के आदे इसिंगी इमाई हंथरकपगलोनना इचाउगी फिबम फगलकली मणिपुर कोविड-19 नाबदगी फगलकपगी सांगचादा निफुमापन दशमिक तरेत मंगा यौरे इम्फाल के जेनिम्स हॉस्पिटल दा ngasi मियोय सात्रुक यांखै तरेत टेस्ट तौबगी मनुंगदा मियोय अनि नौना पॉजिटिव ओइब थेंगनारे इम्फाल के रिम्स हॉस्पिटल दा ngasi मियोय चहुम कुनमंगा टेस्ट तौबगी मनुंगदा मियोय हुमपु पॉजिटिव ओइब थेंगनारे पॉजिटिव ओइब सिंगदगी मनुंगदा तमेंगलोंग जिला दगी मियोय निफुमाथोय इम्फाल वेस्ट जिला दगी तरुक कक्सिंग जिला दगी मरी अमसुंग कामजोंग जिला दगी तरुक यावरी मसी थारगा हुजिक फावदा राज्यसले कोविड-19 के अपुनबा केस मसिंग लिसिंग मचाहुम मरफु तरेत यौरे जेनिम्स ता लेना आसिना नाबदगी लायंगदुना लेरक मियोय तरुक ngasi amu hanna test tawuda negative oibadagi discharge torgani hari रिम्स हॉस्पिटल दा लायंगदुना लेरक मियोय तरेत अमसुंग जुनाको कोविड केयर सेंटर दा लायंगदुना लेरक मियोय तरा ngasi नाबा फगलखरै मसी थारगा हुजिक फावदा लेना आसिना नाबदगी फगलक मिगी मसिंग सात्रुक मरफु तरा सुरे हुजिक एक्टिव केस सात्रुक मरफु तरा तरेत लैरी जिरीबाम हंदक कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मिगी मसिंग खंगेन हेंगलकपदगी जिला दुगी मफम पुमनमक लॉकडाउन लाउथोखरे मफम अहुम नौना कंटेनमेंट जोन हन लाउथोखिबगलोनना अपुनबा कंटेनमेंट जोन कुनमंगा सुरे अखोगे जिरीबाम पाउमी ngatem बिश्वजित नहाई जिला सिग ओइना हुजिक फावबुदा अपुनबा कोविड-19 पॉजिटिव केस कुंथ्रा हमदै सुरे मसिग मनुंगदा मियोय अहुमना नाब फखिबदगी हुजिक एक्टिव केस कुंथ्रा लैरी पाउदम अमा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट असिदा खंगहौदना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मसिंग हेंगलखिबना ngarang ahing Manipur gi chief secretary na district apumba lockdown thamkibadagi ngasidi jiribam gi mafam ayamba pumchuk chukhi kaithel amadi dukan sing hangdabata natana noma gi tangai phadana changba polam puba gari singsu chen chen khide sairak asida jiribam district deputy commissioner na ngasi thokpa cherol amagi matung inna district asida tongan mafam ahum gasu containment zone ni hana laukthokpa ga loinana hauji containment zone oiba mafam kunmanga sure Pandayai, Haujik district asida, positive over masing kunsha humdoini, aduga, active case na kunsha lairi. Makoy punama Haujik, Imphal gi COVID care center amadalayang libani. Asigumat siraba tanja asida, Manipur sarkar na mobile testing machine amasung, madugi mathau taba staff ka lonana, jiribam da atubu matada thabirakuna, frontline da mathau tau kiba myoy singbu, test tau haningbugi apamba, jiri miyam na phongdok narakli. Akas pan Imphal gi paugi damak, jiribam dagi ngathem bisajit. इम्फाल की रिम्स हॉस्पिटल दा कैंसर लाइंग थबक हयेंगदगी हौरगनी रिम्स की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट प्रोफेसर सीएस अरुण कुमार नाहाई कैंसर की ओपीडी हानगी मफम दुदा अदुमक हांगलगनी अदुगा रेडियोथेरापी वार्ड सो हांगदोकलगनी हाना कोविड लाइना ना नारवा मियोसिंग थमनम मफम अदु डिसइंफेक्टेंट कापथोक्तुना मदि फॉगिंग तौदुना निंगथिना सेम सारे मतम खरगी ममांगदगी रेडियोथेरापी की डिपार्टमेंट हौजिंगना रेडिएशन ऑन्कोलॉजी हाइदना लेबो वार्ड सी कोविड-19 पेशेंट ना लेरुरे अदुबो ngarang consultative committee gi meeting da cancer anaba singi yengaga yam wana khangna leiba amasung mai yai jena leiba sigi yengaga chinisana masi cancer gi wata amwana hana imthau tongna ba hairpodagi hayengdagi howna akoina cancer gi patient singsi mai yai ba horani chemotherapy adusu dum makatana satarani OPD yengiba singji hanadi general OPD yengambatu makatana asigi department gi OPD de yengani hojing aki mamangda ana inspection salure patient totropa yarani cleaning lore fumigation lore fogging lore complete lore Council of Higher Secondary Education Manipur na lawba kumsi sahigi class 12 parikha gi lemhoriba subject singi parikha hayengam sung hangchit pangthok lagani Council na thokpa cherol amada hai parikha hek loibaga mathangi numitagi evaluation hauduna athuwa matamgi manungda result lauthukna ba sem sare parikha sigi ahanba numit hayeng center yankhai mathoida mahiroi lising ahum satruk tara nipan aduga mathangi numit July 3 tana center kunmari da mahiroi sangwani pu taret parikha thagani
Serol aduna makhatana hai parikha center kharadi COVID-19 gi quarantine center oikibana maramoiduna manak nakpa school singda parikha thahanana bagi thorang lokhatlei candidate singna parikha gi center tamna satpada khudong chada balairagadi mahaki laifamga khwaidigi naknaba center da masagi saktak se utlaga parikha famba yagani hanasu Serol aduna hairi pangthokudore parikha singa sida yagudore official singa madi mahiroi khudingmak kendra amadi rajya sarkar na piriba chana kanglon sing mapung fane ingadabani hanasu Serol aduna hairi Imphal Jiribam lambi gi Longmai Bazar none manakta nimit kharani gi mamangda phut kumlom sangbom famda phut anirom namthakibadagi lambi sathok sasinda khudong chadaba mayoknari aikhogi Tamenglong pawmi agui kamaina hai malpuba arumba gare sing lambi asi phawduna satpada khudong thiningai oiri margasida lamdamadugi miyamna NISDCL amadi marilena basingda lambi asi thuna samjin binanaba puning singsilakli nongju thagi matamasida national highway asigi mapum kayada landslide thokibadagi lambi gi piwam fataba mafum kaya lairi hairi COVID-19 laisat kamari lainana khunjapum kendra gi pradhan mantri garib kalyan anna yojna masung open market sale gi sengarang dagi yanthokpa hore hairi MLATS Lokeswar gi public relations officer kaisam dilip ngasi pawmi sing unaba madahai lockdown numar moiduna awaba kya mayok nariba kendra sigi miyamda MLA na angam thak to honaduna seng yauna sana thana polam sing fangana bo honaduna lakli seng yan bagi thabagadu maira paibe madi agent sing khodang da pangthok pani hairi Ban Mahotsav ke saruk ama oinanga si Kombi College ke koibada wahai panba sampra pambi sing thakre Kombi College Students Union amasung college asigi NSS unit na punna khusam naduna u thabagi thormadu pangthokhibani tabiriba pawasi Akashvani Imphal lagini Delhi da COVID-19 ki mayok sangsileba khongjinda chawnam mateng pangbo oina Indo-Tibetan Border Police ITBP na ngasi Satarpur gi Radha Songmi Satsanga base to leiba Sardar Patel COVID Care Center salaiba hokre phamung lising tara hena leiba malemda khwaidi ki sabu COVID Care Center adu Delhi gi Uparajyapal Anil Vajan hangdokhi center sida security reception call center nursing station command control store amasung maintenance staff yauna atai machak sing ITBP na mapung pana sengkotlei hospital sida ITBP amasung atai CAPF ki doctor nurse amadi paramedic staff lising ama hena sizinari center sida ambulance homputra manga gi mathakta laigani amasung center sida ahanbu ainanga sinimit ngomatung dagi anaba sing lakna ba haukrei Sri Anil Bajana Center adugi phamung sing oxygen cylinder sing ventilator sing ICU amadi medical staff na sing basuyang sinki Sri Bajalna official singda akan mongna naraba anaba singda aheno mi yang sangna na bamasung darkar lerabadi dedicated COVID-19 hospital singda makoi bohongdok kinana poktak piki South Delhi Municipal Corporation da center asi taru tanana thamna basu haiki Naxal Mantri Rajnath Singh amasung Griha Mantri Amit Shah nangasi DRDO na ateno matongi manungda record oina sakiba phamung lising ama leiba Sardar Vallabhbhai Patel COVID Hospital satuni yang sinkre Defense Research and Development Organization DRDO na nongna sariba hospital asigi tongan bo ward singi ming mamang thada Galwan Tampak ta sahit oikeba Bharat Lanmi Singh adugi maming loduna thona na warep lokre hospital asigi ICU amasung ventilator ward Karnan B Santos Babu ward haina tholgani specialized intensive care unit ki phamung yaungna phamung lising ama leiba center asigi ka khodimak air conditioning airport kanakna laiba hospital asi lanmina chalaigani pamushina wangang mudang Axel Mantri na hai center sida intensive care unit sani yankai hena laigani Sarkar na hairi laiba sida COVID-19 na naramba mi lakmari lising mapan supna marpuhum dai naw fakre amasung naw fakpugi sangasi sada hompu dasmik taret yaure hauki opung konmari da mi lising taramari chanipan yankai taruk naw fakki Now Parkpagi Sangda Makok Oriba Rajamadi Union Territory Mangadudi, Chandigarh, Ladakh, Uttarakhand, Chhattisgarh, Masung Rajasthani. Hari Mapam Singasida now Parkpagi Sang Sada Maripugi Matak Oiri. Mere Lissing Yamna Naba Parkpadana, Maharashtra na Kwaidagi Makok Tong Daduga Delhi Masung Tamil Nadu na Matangaleri. Haksela Masung Yaipumbal Mantralo in High Hockey Wapung Kunmari Dalevaga Sida COVID-19 Yanova case, Lissing Kunmari Chanipan Yankai Laki Bagalena, Upon Bakias Masing, Lak Taruk, Lissing Homputra Homdo Sham Hompumanga Yaure, Nomakaka the Mio Chatruk Tarahom the Shiki Bagalena, Levas the COVID-19 and Navadaga Sikiva, upon missing, Lissing Taramapan Sani, Hompunipan Yaure. Hosi Levas the COVID-19 active case, Lakani, Lissing Nifumari Chanipan Taramari Lady.
Indian Council of Medical Research ICMR na hairi hauki pung konmari da leba asigi tongan ba laboratory singda COVID-19 ge sample lakani lising ne puni pan samapan kuntramari test tauki masin nongmagi manung da khwairi ge sample masing yamna test tauki bagi changni haujuk phawu da leba asida punna sample lak marputra taret lising marpumapan subna homputaruk test taukre ana sarkar ge madi lanai ge laboratory kaya approve tawbugalona na ICMR na COVID-19 test tawbugi sang hegat hanana beleptana honari haujuk phawu ge oina sarkar ge laboratory satret marputaruk masung lanai laboratory chahum tara mari yauna punna laboratory lising machama COVID-19 ge test tawbugi thabak chatari COVID-19 के हजूक और फिल्म मसीगी यंगलगा राजस्थान सरकार ना राज्य की यूनिवर्सिटी सिंह कॉलेज सिंह मधी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन सिंह दा कुमसी सही की ओइना अंडर ग्रेजुएट मसुंग पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा सिंह पांगतोक्तना वारे पिलौरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ना सभापति ओइदना पांगतोकेबा अवांगु थाकी मिफम द वारे पदु लौखिबनी हायर एजुकेशन मंत्री बनवार सिंह भाटी नहाई कुमसी सही की ओइना अंडर ग्रेजुएट मसुंग पोस्ट ग्रेजुएट महिरोई सिंह परीक्षा तौदना मथंगी क्लास दा प्रमोशन पिरकनी मरग असिदा राज्य दंगसी अयुक COVID-19 गनवो केस चनी कुनमरी लाखरे नागालैंड दंगसी COVID-19 गनवो केस तरामंगा अमगा अमुक लाखि बगलना राज्य दगे पुनबा पॉजिटिव केस मसिंग सौंगा होमपुत्रा निपान यौरे मिजोराम दहकी वपुंग कुनमरी दा मे कुनिथोय कोरोना वायरस पॉजिटिव ओइखि बगलना राज्य दगे पुनबा पॉजिटिव केस चाम मरपु तरुक सुख्रे मियोय चाम कुंथ्रा नाव फाकी बगलना हुजिक एक्टिव केस यांखै तरुक लेरी मेघालय दा बीएसएफ की पर्सनल अमसु नोनो COVID-19 पॉजिटिव ओरपरगी राज्य दा अपुनबा एक्टिव केस की मसिंग कुंतरेत छोरे राज्य दा हुजिक पावर COVID-19 अपुनबा केस ना होमपुत्रा माथोय की मनुंग दा निपुहुम दैदि नाव फाख्रे अदुगा अमन सिख्रे अरुणाचल प्रदेश सरकार ना ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स दा हयेंगदगी लॉकडाउन की मतम सेमदोखरे राज्य के चीफ सेक्रेटरी ना हाय नौना सेमदोक्लबा लॉकडाउन की मतम ngasi numidangaram pung 5 dagi horga July 13 dagi ayuk pung 5 faw waigani mahang na hay Rajbhavan State Secretariat amasung CMO CS Office Home Police Headquarters Health Disaster Management PWD Road and Highways Power District Administration Court Fire and Emergency Services prisons water and sanitation natna capital region adu dalaiba atai sarkar gi office kodi mak tong lon gani bank amasung ATM sing print and electronic media health facilities and pharmacies telecommunication internet services broadcasting and cable services amasung atai tangai phadaba servicing natna lalol itik amadi lana establishment kodi maksu tong lon gani Kerala da COVID-19 केस लेप्तन हेंगलपगलना लाइना असिना नाव में अमा सिखिबदगी राज्य द COVID-19 दगी सिखिबमी गी मसिंग कुंतरुक सुरे मरगसिदा राज्य सरकार ना एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जारी बगलना मियाम तिनफम थबक सुफम मदे गाड़ी चसुकसिन तौबदा मार्क्स सुंगसोय सोयदन उपनना बखंगन खरे आकाशवाणी इम्फाल लगी पाउ ताबिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति भवन द उनखरे श्री मोदी ने राष्ट्रपति दा लेबाक के मति मालेम के बोफुंग के आगे मतंग पाउदों की गुरु पूर्णिमा थोरंग मरी लेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना लेबाक असे के मियाम द याफो पाउजल पीरी उत्तर प्रदेश तंग से राजस्थान में थुंगना गुरु पूर्णिमा के थोरम पांगथोंगरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना गुरु पूर्णिमा कुमई की पालन थोरम COVID-19 की यंगदुना सोशल डिस्टेंसिंग ना पांगथोंग नबा मियाम द अपील तौरी मिशन भिक्षारूपन की मखादा मुख्यमंत्री ना लखनऊ द ऊचरा सिंह सुथाखी असम द इसिंग इसाव की फिल्म फगलकले सरकार की पावना हाई मफम क्यादा इसिंग इमाई हंथरकले दुमनमक इसाव न सोलब जिला 19 की मेरे लाख 13 रोमदी होजिक इसाव की अवाव मयकनरी रिलीफ कैंप हुंपुतरेत्ता मेरे लिसिंग तरुकलोम संजफम लौदुना लैरी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ना लेवा असिगी मिपुम खुनिमक्ता भारत साजो पोट सिंह मालेंग मिपुम खुनिमक्ता यहुननबा आत्मनिर्भर भारत कैंपेन यावशिननबा हाइरी हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हन्ना मणिपुर COVID-19 नाबद की फगलपगी सांग सारे यांखै की मया यौरे दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ना ngasi मालेम द ख्वाइदि की साबु कोविड केयर सेंटर सतपुर की राधा स्वामी सत्संग बीस हांगदोखरै लेबास द COVID-19 नारममी लाख मरी लिसिंग मापन सुना मरि फुहुमदै नाव फगी बगलना नाव फरकपगी सांग साद हुमपु 10.33 यौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोनदना लेबा के मदि मालेंग अइबो वाफुम के आगे मतंग द पावदमखी प्रधानमंत्री ने गुरु पूर्णिमा थोरंग मरी लेनसु लेबाक असिग मियाम द याफो पावजल पीरी अमसुंग असम द मफुम क्यादा इसिंग इमाई हंथरपगलना इसाव के फिवम फगलकले पावलो जरे